me bel fie no me ye afu ewo Ataaso na nipa bebre ni baby a Ataaso no kra ewo but ewo Kwahu West district free mining akroma mining gold mining wa esansi enche no wadu Ataaso in fact my project bi ha Yeboah nkwala no ni mpanifo nyina Yeboah omuhu nyema ni bebre da especially birds ene nkokọ ni ade ostrich no ni ade no omuhu bi da nti eya na omoba ebehwe na ade a etu ye hinti bia kese no ye kwan no ti ni su kire eye TLG mining company bia omutu mines ewo ha na omadaroma omabetwa so kakra amai ba omahodin no emi se enso intimate stress assembly no any government emeboa it's just about 2 kilometers na omonfa emwa ese ne be ya ebetimi aboa ma amanfo etimi abaha na GSS ne project a ewo hanmu nyina no na amanfo etimi cocoa farming community eno so beboa se ne be ya omo nyina cocoa no ni ade no ta ebetimi akọ nyesa ifi June July ekono ebedin pass cars ebetimi trucks betimi abaha abebefa cocoa no money ade efi ha ko ana food craft no efi ha akonti the best assembly ne abanse omoso mwaye because yesu ye afamodie anso ye nwa greenhouse nti ya ni se na cha se nwa na hye fom ti nwa no do be se ne wa ha I think 1020. Wow. Yes. I'm going to put it here. Yeah, what you be when it's suka crab, and take a crab, nothing a moment behind But I'm not picking and see. Okay.
Wow. Bache. Chili. Chili.